ole chi bai ule tumpang chon kan lo lom chu voina kan lo review le tur hi mixer grinder Alibaba ti brand ani a India Asia mani a ti chuanin ISI certified ania tuna in muang hian hemi hi ani a 4 jar ani a 900 watt ani ti hianin hu thei ang hian hei hi ani a jar pali a chhoma quality thuwa chonan quality hi thakhom meya plastic ate a jar ate engkima hi ti chonan finishing apo hi moyatin hemia hi kan dule em na chhana chu pakhata chon ISI certified India brand ani a chumi ti lo adang le a chona that ne me chu mixer grinder tam tak ho a in alang nalin alang nal mai pialama han achang kan na le a features new thatna ni pakhatna chuanin 900 watt motor anei na hinita pani na chuna 4 jar na ani ta tin 4 jar na ro ro apo khan midang ho ta aya brand sang aya a 4 jar na hemi hi ani a in hu thene ne chura hi achunga hianin a filter kan ti don nge omtela kan han entel bok nge ngoi ma sign ti hen video hian han inila heta hianin a switch button off na oma i 1 2 3 in a speed hi omani ti chon hi inch grinder kan tiang khamotia wa on zeu na anga khamo han grind zeu duwa han ti zeu na inch grinder antimaya inch antimai zela khakhani ta ti chonin hei hi ajar te berakha anita a hei hi lai hola mo akhani le ta ti chon hei hi alian ber ang thina kha ania ti chon hei hi chu blending le enge thei tui le neu siam nan hinan mangna saber ta a ti chonin han phoila in han in chinang o ti hianin hei hi ajara lian bera chuni ta hi thatna chu tam takin abikin thei tui lampang enge cocktail kan ti tele juice velami enge thei tui lampang sor le siam thin tan kan hei chunglama hian a hno lu na chin a oma hei a honin a khar theya chumi lawa chuanin kut khatin ka khoya hau tak de ole kamin lo she thiam mai ura ti chuanin hei hi phoi khanin hei hi ajar pui hi phoi le theina ti chuanin mu theyang chon khu le hona blade oma hei hi a shanin up phoi le thei boka hei hi ti chuan heta hianin du chon ti top po hianin a man theya he ti topa man hianin entirna na intila enge thei tui a sor pa ngai ni lem lawa thil blend mo thil tui ril han blend ta han chopol na tan khan a man theya heta hian heya ml liter zat mo ml zat in ziak veka 300 mo 400 yang khan 500 600 heta 1.25 mo ml za som ni sang khat zat ni som nga mo liter khat le ml zani le somnga thleng khan hetla hin ziaka amai ro chu a full par chuan in titiang a full par hi chuan in liter khat li achan ve vel ri ani karinga mo chu tiang vel chu ni ta amai ro chu engking e kan hatiang a safe chin kan ti don nge a bolo chin tok tura pa ngai tok tura ml lemon zia zata hi chu ngor o kan han focus nga in mu thei chuanin turo khu ai mel zat zia khu in mu thei chuanin khu ani ta ni ti chuanin hei hi in mu thei hen plastic film jar ni a khu ta khona blade oma hei hi blending na man theya ti chuanin entir na na sel thumani mo thei tui ni mo mi sang lo sora apalpa mo anoi akor le atak noya I khami vela kha feel a hana filter le du lawa tui ri la chau kan du chon hei hi kan vuata mai anga hei hi vuwa mai tu ni ta ngor ngo het la hian vuwa na mun ma ti khanin kan han vuata a ti khan tia zuk nem lu khanin tila hianin thei a kha kan nem lu thunga kan da lu thunga tia kan da lu khanin alo sorta a chunga khwanin a tak noya kha tang ta ti chon a pon langa hian heti lai ko trek atang hianin a tui ri la kha aroin sor chuaka mo chu tia chhina mana hetila hi tangkai nan tani tian kan han hon khan tlai hianin thei tui sor mi en tirna na don fo te ser thum limbu te poni se kan zuk da nga in grind ta char mai ni ti khan kan zuk no lu khan lo in grind chara a chunga khwanin atak noi a pau anti mi sap trong tak chon khami noya kha ak tang khom tanga kor ti le tak noya khamo ti chun tuya kha chu he ti lai tang hen ron sol so ti chuanin he ti lai tang kianin ol sam deuh mai khanin he tlai tang khanin ti hianin mo ti lai tang khan ti na sor chua mai thei kha ol sam na ani a chu lawa chuanin soita kang khan a motor te a tha ISI certified ani a 900 watt ani a ti chuanin a hnuai lampang hi inen shimila khola hi heta hianin a details product details sang om ta a chu lawa chun hetlai hi
in mu thei chon hemi a suction mo ang chi cup kan ti don nge a sten a khaw mai hi tu nai chon hei ka da na base hi alan moina an tila hi wallpaper ang chi kha ka pha ria tiang thing le glass le granite ani mo cement ni mo carpet ani mo inga po khanin ain vuwa nget hi ngal chata khamia khan hi atol mai lawa nge thre mai ni di ha kan soitel le duwa hei hi kan mixer grinder 4 jar supply ni a hei hi an quality a thain amoya du thu sama tha ani e